Prvi koncert novoosnovanog Kids Pop hora jedinstvenog u regionu biće održan večeras 27. juna u velikoj sali Kulturno-informativnog centra Budo Tomović sa početkom u 20 sati. Kids Pop hor broji 60 članova, a na 90-minutnom koncertu večeras izvešće više od 20 domaćih i svjetskih pop-rock hitova. Okupivši istinske zaljubljenike u muziku, Kids Pop hor nastao je kao spontani građanski projekat, dobivši kako kreativnu i organizacionu podršku Kulturno-informativnog centra Budo Tomović, tako i logističku nevladinog udruženja Kutak, po čijim okriljem je i osnovan, i njihovih čelnica, a ujedno i članica hora Snežane Burzan i Sanje Radosinović. Pitali smo Snežanu Burzan kako je nastala ideja o Kids Pop horu. Ideja Kids Pop hora je boga mi zrijevala jedno par godina. Kako i sama pjevam, imam brojno društvo iz nekadašnjih horova, od osnovne škole Maksim Gorki, preko dječjeg hora, radio televizije Suncokrili, preko omladinskog hora Ove kuće, Dom omladine Budo Tomović, preko Stanka Dragojevića i ostalih horova čija sam bila članica. Imam puno društva iz tih ansambala. Svi smo mi šuškali čitavo ovo vrijeme kako ćemo, šta ćemo, možemo li naći dirigenta, ko želi da radi. Prosto ove godine kad se sklope sve kockice, naš divni dirigent Saša Bariktarović, profesor muzike, prihvatio poziv nas entuzijasta da bude naš vođa, dirigent. 1. marta bila prva proba, 20. aprila prvi nastup, kratak 5 minuta, ali veoma efektan. I evo već krajem juna, posle samo 4 mjeseca, imamo jedan cijelovečernji koncert. Zbilje mislim da smo postigli već veliki uspjeh, iako smo tek formirani. S obzirom na to da su članovi hora ljudi različitih profesija i generacija, prema riječima Snežane Burzan, jedna stvar im je zajednička – ljubav prema muzici, a kako kaže i više je nego zadovoljna dosadašnjim rezultatima. Članovi hora su raznoliki, raznorodni i raznih generacija. Imamo bukvalno od srednje škole preko studenata, zaposlenih, nezaposlenih do penzionera. Zbilje su profesije ovih zaposlenih raznovrsne, od nastavnika, učitelja, ekonomista, pravnika, ljudi zaposlenih u vladi ili skupštini, gradskoj upravi, inženjera, arhitekata, fotografa. Imamo zbilja šarenoliku strukturu. Jedno je zajedničko, svi vole da pjevaju, da se druže, uživaju u životu i veoma su odgovorne osobe. Samo da ste vidjeli te naše probe koje su trajale posljednjih dana, evo i sad ste me prekinuli sa jedne i po 5-6 sati, toliki entuzijazam i ljubav prema muzici, a nikome to nije profesija. Zbilja sam i ja kao čelnica jedne institucije kulture više nego zadovoljna našim rezultatom. Dirigent hora profesor Saša Barjaktarović rado je prihvatio izazov i poziv više od 60 zaljubljenika u muziku i otkrio da mu je bilo zadovoljstvo da obučava članove hora, jer je tako stekao jedno nezaboravno iskustvo. U horu je 60 ljudi. Od toga, vjerujte mi, 40 nikad nije ni bilo u horu i zato mene je to potpuno jedan izazov da ih naučim, pošto je za mene horska muzika, vjerujte mi, ja mogu to da kažem život, jer 30 godina se već bavim horskom muzikom, uživam u tome. Među članovima hora našla se i crnogorska modna kreatorka Seka Martinović, koja nam je otkrila da je oduševljena idejom o Kids Pop horu. Pored mode i kuvanja, odnosno muzika je ispred kuvanja, dakle muzika je moja velika ljubav od uvijek. Uvijek sam voljela da pjevam, uvijek sam željela da pjevam. Čak mislim da u jednom trenutku svog života da sam razmišljala o tome da mi to bude i profesija. Formiranje Kids Pop hora podržali su i brojni predstavnici muzičkog svijeta Podgorice i Crne Gore, a gosti koncerta biće Andrijana Božović, Andreja Demirović, Danijel Alibabić, Anita Popović, Bane Nedović, Nina Žižić, Jovan Aleksić i drugi.